Il-konċilju qasmisna. Inbidlu l-affarijiet tad-dinja kollha. U aħna għadna fil-barokk ta' żmien il-Papa ma nafx min kien, ta' żmien Luteru. U l-Knisja llum qed tgħid, isma' xbin, jitlift il-kontroll. U tilfet il-kontroll tal-festi. Illum jiena ngħid li m'hemm soluzzjoni. L-unika soluzzjoni li hemm li l-festi jibqgħu jsiru tajjeb ħafna u għandhom isiru, imma bħala ħaġa folkloristika u qed tagħmilhom għall-qaddis tagħmilhom ukoll. Imma r-reliġjożità tagħhom spiċċat illum il-festa minn dejjem hekk kienet. Il-festa hija ħaġa pagana. Qabel ir-Romani kellhom il-Apollo, kellhom il-Minerva, kellhom il-dak, kellhom il-ieħor, aħna ngħidu Alla wieħed. Mu veru xejn Alla wieħed. Aħna għandna miljun wieħed. Sar survey l-Italja meta jitolbu in-nies, Kristu ġie l-11 wieħed. Terġa'? Il-11 wieħed. Leta? Il-11 wieħed. Ara, dawn huma fatti. Jiena nassigurak li ħadd mur jitlob il-Kristu, mur jitlob il-Sant'Antni għax xi ħaġa. Dawa kollu paganizmu. Il-Knisja tafu. Il-Konċilju l-affarijiet għamilhom ċari. Għadda minn fuq rasna. M'għandunajna xejn, issa llum dal-mostru tilfet il-kontroll. U l-Knisja ma tistax titlef il-kontroll, għax din l-istorja kollha li kienet tuża għall-affarijiet il-Knisja. As a counterweight għall-Istat. Imma jibqa' l-fatt li l-festa hija xi ħaġa sabiħa. Il-festa hija ħaġa u għandha jiena ngħid għandhom isiru, iva żgur, u mela x'inhu? Mela nies li huma jiena l-barokk naħseb li huwa antikwat. U nemmen li hemm bżonn issir ċertu talim anke min jarma l-festi li jipprova jara li hemm affarijiet oħra, ma nistax nibqgħu waħdin 300 sena lura, ma jistax ikun, ma jistax niblu Knisja u niblu stil ta' żmien ir-riforma, ma jistax ikun. Għaliex għax il-poplu qed iħalluh ignorant. Il-poplu mhux qegħdin nagħlmuh. Salvu, grazzi ħafna. Se nieħu minn hawn ftit ieħor ftit kummenti minn il-ġurnalisti tagħna, għandna lil Charles Colero Kolmana, l-ewwel ħanifqu għar-reklami. Però qabel ma mmorru għar-reklami minn dak li smajt sissa jien jista' jkun li żbaljat ta' koraġuni meta niġu lura, donnu għaw xi ħadd isur itowaqqafu mill-festin id-dera. Ħamorru għar-reklami issa niġu. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmanin Footwear, Vaskas, Optika, Gilda għal-ħwejjeġ ta' Olwen u Krista, Francesca Rizzo, Bundy's Nail Studio, Esprit, Ultimate, Bonds, Hans Menswear, Nexus Lighting, Sound Machine, One Radio, Keramid Bathroom Center, Chanchu Supreme, Becky's Nails and More, Kulhat, Marshall's Show Fair Drive, Photo Classic, AF Science Studio, Peach and Sorrel, Carpisa, Club Cut, Tiptoes, L'Orizzont, The Club Al-Ħwejjeġ ta' Charmaine, Ministry of Music. Herbal Essences brings you another great escape. Welcome to the wondrous world of uplifting volume. With playful pink coral flower and wicked white nectarine extract. For lusciously volumized hair that defies gravity. New uplifting volume shampoo and conditioner from Herbal Essences, the great escape. Honey, it's my mom. She's coming over today instead. You can't be prepared for everything. But with new Big Al's Mini Chicken Fillets, you'll always be prepared for dinner with 100% chicken breast ready to cook straight from the freezer. Sweetie, dinner was delicious. But maybe you should do something with your hair. Mind the sprinklers. Big Al's. Be prepared for great food. Incredibly! Issa għal 10 euro biss fix-xahar inti tista' tgawdi minn telefonati li jibdew minn 10 ċentesmi kull 30 sekonda lejn kull operatur lokali.
10 ċentesmi kull minuta lill-klijenti ta' Rettaċ u 10 ċentesmi kull 30 sekonda lej kull linja fissa. Tingħata wkoll 10 minuti kull jum ta' telefonati b'xejn lill-membri kollha fil-familja ta' Rettaċ. L-orħos rata f'Malta mingħajr l-ebda bżonn ta' kuntratt. Ċempel 100 mir-Rettaċ Phone tiegħek biex tibda tgawdi minn din l-offerta. Rettaċ Phone, colors your life. L-ikel tajjeb kulħadd iħobbu u kulħadd iħobb l-ikel magħmul minn riċetti ta' dari. Ir-riċetti mill-kċina ta' Zija joffru ikel tassew bnin u fuq kollox Malti. Ma' żmien tlifna ħafna mit-tradizzjonijiet tagħna, għalhekk issa it-torti mill-kċina ta' Zija b'riċetti tipiċi Maltin u mħawrin bl-aqwa ingredjenti jiġu fi 3 varjetajiet: tat-ton, tal-ricotta u tal-laħam. Mill-kċina ta' Zija, prodotti ġenwini u tradizzjonali għalina l-Maltin. Issa tistgħu issibu mini torti, offerta ta' torta b'xejn f'kull pakkett. Ilu jintuża fil-familja tagħna għal snin u snin twal. Niftakar kemm kien jogħġobna meta konna tfal. It-te bih biss nieħdu. U issa tista' ssibu b'4% biss xaħam. Iżda jinfiha l-istess. Aħna dan użaw ix-xogħol mal-kafè. Il-ġelat tiegħi baqa' bl-istess toma u binqas xaħam. Frisian Flag Light, 100% taste, only 4% fat. Have you tried Mission Deli wraps yet? They make everyday food more exciting. Just choose your favorite fillings and you can make a tasty, satisfying wrap in seconds. Look for Mission in the bakery aisle. It's the one in a resealable pack. Il-pizza hija waħda mill-ikliet favoriti tagħna l-Maltin. Iżda sissa dejjem kellna nikkuntentaw b'riċetti barranin. Tal-Furnar qed joffru 2 varjetajiet magħmulin b'riċetti Maltin għal palat Malti. Waħda bit-salzett Malti u l-ġbejniet u l-oħra bit-ton ta' żejt u ta' dam imqaddet. Tal-Furnar, pizzas magħmulin apposta lik. Dujardin use only the very best potatoes for our premium oven fries. Crispy coating on the outside, but oven baked, not fried. Dujardin premium oven fries contain less than 5% fat. Dujardin oven fries, finally at an affordable price. Sanjay is my only son. Handsome, loving. Now, of course, it's brought shame on the family. What happened? He cooks his basmati rice in a microwave. 48 hours I was in labor with him for this. 2 minutes in a microwave? Can a microwave replace a mother? Generations of traditions replaced by a microwave? You are joking me? Wrong. Domestika. Esperjenza ta' 40 sena fl-arti tal-Amara. Domestika. Eleganza, fascinu, arti u varjetà. Soddisfazzjoni, għażla u għajnuna. Garanzija, servizz u prezz għal kulħadd. Domestika. Your desire, our passion. Jacob Limited, marufa sew fix-xogħol tal-stainless steel, ħadid u laser cutting bi prezzijiet vantaġġjużi. Żuru x-showroom u araw il-varjetà ta' handrails u l-spiral staircases li qed jintroduċu għas-suq lokali. Jacob Limited jinsabu f'Imdina Road Ħattart. Tabertu, restorant li jservi ikel tradizzjonali Malti. Tabertu, jinsab triq San Pawl il-Baħar, ftit l-isfel mill-Peskatore. Tabertu, għal-ikel tradizzjonali Malti bi prezzijiet li jilħaqhom kulħadd. Ir-riserva postok. ċempel 2720-3456 jew 9949-2501. Tabertu, triq San Pawl il-Baħar.
Xi tajdu jekk ngħidilkom li Ultimate li diġà magħrufin għal prezzijiet dejjem orħos fuq għażla kbira ta' televisions, home cinemas, DVD players u selezzjoni kbira ta' laptops u appliances tal-aqwa ditti jiċċekkjaw il-prezzijiet tal-ħwienet Malta Għawdex kull jum biex jiżguraw li Ultimate ikunu dejjem l-irħas. Ħafna orħos minn kulħadd. Iva mela hekk fil-fatt hekk jagħmlu.